سر اکران TRT کردی سلاو و ریز بینرین عزیز و هیجان بخیر هاتم برنامه دویا هفته سبه و روزا و دویا هفته بخیر و خوشی به شاهی و جوشی به شخوا امجبو دویا هفته خوشتر و باشتر به ام پیش پرینوانه پیشیج بوی ستران خوش از دخوازم سپاسیق و ارکسترا ما بکم و سترانبیش اسیا ایول براستی دنگی گلک تایبت گلک سپاس دکم و دنگو دلیت صحبت هر بیجی موزیک جنیمه علی اکبر ارگون علی جان کوچر سایم ارتن دنگو دلی وسابا و هر بیجی مالا و آوابه گلک سپاس کم جوارا بنا عزیز دوی برنامه ده هر هفته ام لسر رنگین جیانه لسر مجرکه دناف جیانا مداد ساکنن براستی مجرا می ایرو مجرکه گله گرینگه ام لسر نخوشیا دیابت بناوی خویدن نخوشیا شکری و لسر خارم و خارنی بسنن و هر کد چه اف نخوشی زیاده دبد دیگه میلیونا انسان و گلک مالباشی لبروی نخوشی مقابل خمگینن ایرو ده میوان می گلک قدر بلند و هیجان حال گل میا به دستوری وازی نیوان خواب مناسین خیراتن بجموان و پسپور نخوشی داخلی دکتر هالوک yeşil bağdan ma mustato sar çava sar sıra abi. Çam neşe xodeş varazi be em ki xoşin ki am libawana em de bir programı da bername da ne beli vakak ta go nave min haluk yeşil bağdan er rohaye نخوش خانیا تیبتا مترو لایف دشخلم سپور داخلی ما زود الوی در دشخلم اوه کنها روحایل دیاربکر استانبول البر اکران TRT کریل مت تماشات کن سلام و حرمت خوشمارا دشینن فقط هنکی پیشش که خمگینی که مجی هیا کو نخوشین که مجی لیان استانبول دیوم باقی ده بی پاس عملیاتی بیه امر وجهه جهان هی گنجه جنبرامن ام خودش باق ریج رابشنه انشالله دمک نیز داید گیجت اندرسیاه درباستی امجرا دخوزن و امجرا دعات کن انشالله که روکی زودتر و رند و باشده باور کن پشتی وی برنامه جوی تماشاوان مجی پرتشتی خوشی جوی هیم بکن او هنگی تشی دوان دا عقلی و هنگی نوی تشی نو فهم بکن و نخوشی نخوش daha مقاتبن شانا دا ام تندرستی خوزن ج تماشوانه خویا و نخوشی دیابتی را گلک سپاس امام مسته امش گلک کف خوش بنش برهات نوام گلک شاناز بون میوان میدن دیتسین فاتح اصلان ما مسته و سر چوا سر سرات نه چوان باشن سر چوان صابون چوان باشن گلک سپاس ما وسام بکرتاسی تشین از بکن از فاتح اصلان سپور خوارن و خوارن دمین دیتسین از دیاربکر فاکولته دیجه دخفتم 5 سال و نیو ورد دخفتم و
با مکر امات برنامه و Gelek spas. ortama ve enerji ve pır başı. Gelek spas kim براستی انرژی و هر دیجی gelek باشه و اجی gelek کیف خوش مش بر هات نواز gelek spas مش بر بیکی ما مستل سروی مجرم سر دیابت حوالی من ها و ترک آماده کنه پیشی هم و ترک خوب بنیرن باشه هم دست به مجرا خوب کم دستوریا و بله بینا نزدن های و ترک ما ولی سر اکانه و پش و تری امیریزال گل هفن کرم برسوین 1% و آگاهی اندن تبی شروعین میوان پسپور به برنامه داوی هفته و به سر اکرانین و داوی هفته دست پیدا کرد. دوباره سلاو و ریز بینر نزو هجا بله ایرو مجرم ایل سر نخوشیا دیابت یعنی ایل سر نخوشیا شکری به و گلک پرسه ما هیامه بپرسن یه میواری مجی به همو هرگلیا یه مرا برسوی پرسه ما بیجنگ اگر سر وی مجاری گالی گازی گلنج ببورن اگر سر وی مجاری کو پرسه وجی هبه وندکارنج مرا بریا تلفونان مساج و پیام خبیش نمره تلفون ما 0526 657 53 622 از دیزا دوباره بکم 0526 657 53 622 گر ونجی حاضر بن ام دست به برنامه خود کن ما مستم دیزا بجن دوباره هم بخیر هاتن خیر خودش به خودش و راضی به جمعیت تواجه راضی به ما مستم اف نخوشه دیابت نخوشه شکری چیه و چوات تشخیص کردن نخوشینا شکر یعنی نخوشین کی به فکر کوی نخوشین دو دنیای دا 600 میلیون انسان راه نخوشین کی به فکر کو 6 ثانیه دا جار کی یک به نخوشینت که 9 ثانیه دا یک به نخوشین جیان خود دست ده هاو نخوشین کی به فکر کو ام پرده سبب کو گرشکا مرب خراد به کرونیک ببرک یتمزی نخوشی کی به فکر کو اند به ان سبب پر کو نخو چابه مرف کورد به نخوشی به فکر ام پر به سبب کو دامارت گردنی ختماندنه او لنگ مرف جید به نخوشی کا وسا پر مهمه وسا پرت دیتنه یعنی او نخوشین لالی کی نسه نخوشین کاجی تبجی لالی کی و نخوشین موکاک مگو او کی جل مملکت مجی او دولت مل ترکیه جی ara نهو 10 میلیون انسان دا نخوشینا دیابت هیه وانا مستواج گلک زیده 10 میلیون انسان 10 میلیون tabii yani şu da Avrupa'da da ülkede da Avrupa'da Türkiye devletin Avrupa'da en nakhoşina per diyabet ettiğini Türkiye'ye. Şu da dünyada da ana nakhoşina diyabet en per kuzeyde de be ve Orta Doğu'ya Türkiye Orta Doğu'ya daha per ziyade be. Çünkü insanı bederi he nunu khorne ve khorne daha ziyadetken he nunu qalav dibin daha luan ziyadetir de be. İşte nakhoşina şeker çiye. Nakhoşina şeker şu vakak megote diyabet ku insana ki normal şekeri ve biskiye birçi de ara hafte o sedi daya. Biskiye tercih hatta sedu çili normale. Biskiye birçi ku da ara sedi sedu bistu penca da em de sedu bistu şeşa da em de bejin pre diyabet yani peşbuna diyabeti. Ku sedu bistu şeşa ziyadetir beji şekremer em de bejin evya diyabet biskiye birçi. Biskiye tercih hatta sedu çili normale. Sedu çili ve hatta ni sedi ام ویا جد بجن پر دیابت ولا او یا هم د سینور دا یا او یا گوت که بسریا د سدیجی ام جیرات بجن دیابت یا جی او سم او شکر ortalama şeker هي hemoglobin A1C ام جیر د بجن hemoglobin A1C gaba gوت سریا د ara 5 و 6 da normale ji 6 hatta u 6 niba ام دیجی ادم پر دیابت peşbuna diyabeti gوت سریا 6 niba da ji ام جیرات بجن دیابت yani yak şekeri birçi şekeri meripskiye birçi sedu bisu şeşa zedetir be ya ji biskiye tercih de sedi zedetir be ya ji ku hemoglobin A1C MDC radibejin ku şeşu niva zedetir be MDC radibejin diyabet tabi diyabet ji yani o kamago maalesef ya çünkü hingilçe kalavi zedet be hingilçe khorun ve khorun zedet be hingilçe vaji zedet be İca nakhoşina şeker sadece şekeri ziyade nine böyle. Sadece gabak nakhoşina şeker verip dikebe protein metabolizması xarad be yağ run metabolizma runi doni xarad be şu metabolizma şeker xarad be damar xarad ben gabak insana ki nakhoşina şeker gabak teşhis ki sedi 25 vit arası da niki komplikasyon der ketineci. Yani abet çavi wan abet evki wan sinire linge wan
damar abete damarı wan bele gaba ku mer teşhiske bile ne dese çara yekevi evkavi heye yani he ku komplikasyon di derketiye. İca me god dünyaya da ara 600 milyonu da insanı diyabet hene. Van 600 milyonu da 5 milyonu vici hayavi şekeri vitene ku şekeri wan ziyade ye. Evya daha mühim ki hayavi jetene ye wala. Mamsa sabah ne piva. Az ve şeker ne piva. Ber vi hatiri ki kandwen şeker gaba ku mer ne piva mer nizane. Şeker me be peş raje me bejin şeker ku mer ne piva mer nizane. Çünkü semptomi wi bulgi wi awli pır bidizine mer pır nahsatek mer ne piva mer nizane. İca jiberi hatiri ki insane ki ku ama amri tikete seriya 3 sali ku malbata wara naxoşina şeker hebe ya ji qalewbe ya ji riske falan filan em din biraz arada mutlaka em dejin biraz şekeri xo bibe beli İca şekerci megote ev ya cere şekerci hene ama sabah pasamay diniye beli pasamay beli yani naxoşika ava mühime gaba ku yeki em naxoşina şeker em teşhiskin em dibejin vakak ve naxoşina kalp krizi derbas kirbe hevka damarı ve kalp uksa giring hevka hassase yani em de koroner arter naxoşina koroner arteri hemen vaka hebduna yani ku gaba naxoşina şeker hevka damar ara mühime gaba ku yeki naxoşina şeker me teşhiskir gerkil çavi xu maqate be lengi xu maqate be وکی نکا شخو یعنی خورم و خورم بیش پیش را بیشن یعنی گرکی یکی کنترل خوی نکاجی بکه هر داماری چون انسانی که نخوشینا شکر بوار هبه پرجیوی به نخوشینا قلب ولا دمر به نخوشینا دامارا او که خسال سرویش ده بوی جیان خوش دست دن جبری خاطری گرکی یعنی های مر جوی او که جهبه جوی نقطه جهبه بله ما مستمع لوا اوا گلک سپاس بريس فاتي ما مستمع يقول تركيا نسكا 600 milyon. 10 milyon و هر دشك زيده جدبه شو ناف اوروبا دا دولت اوروبا دا ميا يكمينين و علي درباري نخوشوي شكري دا يعني اف قارن بخاري ما جوهرين اف تشبو يعني بريجي اف هبو من نظام بو اف تشما وصا زيده باب نخوشه ديابتي انجواب ببين ما مستيز داتنغو مني لتركيا دا هر حيشت نه انسان ما كيوك ديابتي يعني و برغرينجه boy evi. Vaj niska sedi 15. Bele ne vaj bere sedi 15. Heft hiç insana yeki vi diyabet ve per gringe. Le nexoşxane da boy vi diyabet polikliniği çeydi. Bele. İzvana da işte diyetsen dixafte. Bele. Tencem me emzede kan ki vana qalaw bune. Bele. Le derdora piştavana qalaw buye. Em nişane wedin zarki çava em qalaw dibin. Bele. Tabii xuano ve xuarın eri salki da çenabe 10 salada belki çeydi be ama em teşhis abi be em nişane vedim em biva cenabı kameyi beli der dore de tilya joravi beli der dore piştame zelam oy piraka inekiye judaye juda beli piraka hiştu 5 santim beli der dore piştavi mezura em bepevin hiştu 5 santim zedetir be wana qalawbuna beli insülin direnci em de be wana kanı çebe peyanda 7 santim. 7 santim. Mezure metro fazla hep mi biva? 7 santim. Doğru mahmami. Kalafdır ketala. 7 santim zeyde be wa qalawbun obeztem de ben. Beli. Wa obezite çede be ser laşamada mamsay zatengo metabolizma yağ, metabolizma karbonhidrat, metabolizma protein xirade be. Xirade be se tişteki denge kadar de keve da nikaci xo keve. Şekerime zeyde de be. Wa şekere zeyde be لگورچکمه ببرگیمنا قرجیار که زبانه جاویمه کمپلیکاسیون چیده بن خوشی ده بن ها از سرچ ببیم نه خوارنک لاشمه خوارنک خوارنک چیه ام برنج چیدک پروتئین ته هیه کربوهیدرات ته هیه ویتامین مینرال ته هیه و خوارن از خوای ویزیده به نه خوارن شورده به نه خوارن لاشمه زی هر چیز قاز پیوندن اخوان بخون هم رونه خو هم پروتئین هم کربوهیدرات هم ویتامین مینرال خو پیوندن بخون زیاده بخوی نخوشی چیده به کم بخوی زار نخوشی چیده به هر چیز پیوندن بخون ام به سدیرا 20 25 وی رون هبه خوانما ده بس سدیرا 15 وی پروتئین بهش مرا بس سدیرا 5 وی کربوهیدرات بهش مرا بس ام چه ببین ام به روکی دا قاصد دگوزا گوشت بله و ترامایی دگوز اره قاصد دگوزا گوشت ده کوفتم دبی ما مستک ولات نداد ترکیه ده
ولا تمام bunları baldar ve böyle ma hane ki fatkin brastici mesele ki gele giringe mamusta gerek. گوشت سر هفته کی جارا دو جارا هم ببین بله. امکان بخون ای دنا گوشت سپی ای میریشکا ای توت کام ببین یعنی ای محسیا ام بخون دا باشه ای رونه که تی چاویمت تی خوارن ام به ام دبینن و اگر وی رونه ام زدن نخود ام قuyruq yağı iç yağına boy laşama لبدو تندرستی ama nereden ام چی بخون گوشت ای میریشکا ای توت کا به پوستوی Belli. نه قاورمه نه ای خلاندن صوت ده بخشلمه ده بله. اینا فرنی چه دکن وانا ده به رونیوی گاری کیم به Belli. ها سبزه فیکی ما کیم ام هر چیزی خدا نان دخون Belli. نان ما چی نان سپیه Belli. وانا نان سپی دخون ام نان سپی دا ام کپک لیف کیم و چاقی کیم ده بسه ام زو جابر چی ده بن شکر ما زو را ده به زو داد کبه بوی ام زو برچی ده بن ام ترزین آبن و بوی pankreası, insülin direnci kanı çebe. Hem kalavbun çeyde be, hem ve kısır döngü. Hem kalavbun da be, hem insülin direnci çeyde. Boyvi çeşitli kepekli hem bakın, ciye birinci da, ciye bulgur hem bakın, ciye patata, ciye hem sebze feki çeyse. Hem ve vakti kuda sevheyi, portakalayı, maydanoz, roka çeyse ve hem bakın. Hem henek insan sevi karşıdaki kaleki. Qaliki gish posay life. Ya giring dubje qalkiye. Qalkiye da posay. Em be insana ke mezzen 25 gram posa gerek emberin. Va posa çizdi ki der rivi me sekene hem şekeri me zut ranabe hem runek em dokun. Hefsengi ki çetken yani denge hefsengi çetken. Ve prebiyotik hene prebiyotik çeyde ben boy rivi me per başın şekeri me zut ranabe zunada keve boy işte ki kepekli posalı meyve sebze em zede bakın. Roki da 3 porsiyon gerek ez meyve bakın. Ciye şirani da. Meli. Emelat eme şirani perhazdık car. Gelek. Yani baklavayı ki kadayıf künefe. Muye bir şerbetin. Bir şerbetin yani tatlı hamurlu şerbetten de ben. Nivanekten ama şirani de. Beli. Civi da fake'i ben. Ama heri zep piş xwarni. Dibe merv yani yak heri خطره پیش خوارنی مرو شیرانی بخواه و همچی پیش خانه دایما دخواه زده دخونم هر چیز مگوی پیواندن yani خوارن اری گری خوارن خو ام پر بجون باز پر جدایی ام به کفچی یک ما خوارن و خوار کفچی خو سر ماسه سر سفره دینن 10 جاره 15 جاره خوارن خو بجون خوار کن دورا کفچی خو دیگه ام زو دخون ام açlık tokluk hormonu ne ve çağı من نان خود دست بکر در دور 10 دقیقه 12 دقیقه تربون چه ده zaten ما و ناف 10 دقیقه 12 دقیقه چخوا خوارن مکم خوار مرا فایده وی چخوا براش که خوارن زی بخوی تر نابی نا 10 دقیقه 12 دقیقه تر نابی boy bir ki خوارن چخوا kanı بجون بسکنن گوشتاری بکن در دور خو میزکن دور خوارن خو من صد وصل بی خارنامه ساعتك بدومه Proper zeyde ne be? 15 dakika 20 dakika خوانم به برکاده. boy bir em demek yani kepçe xo deynen sar sofra xo xoş bicun ve çağı çteki run nivi zeydeyi ve em be çermi goşti vi em qaşkın be çermi buxun. Goşti xo ezeden ne em be haftaki carek de carek goşti sor. ام هر رو دخون یعنی ولایت ما دا هر رو گوشتی سور دخون سبه نیورو ایواره گوشت سور یعنی به دیار بکری سر سبه رادم جگر دخون بله راح يجدخون بس ديار بكرني راح يجدخون ما هو و چی دبه هر چیز قلاوبون دبه کیلو ما زیاده دبه کیلو ما جار قلاوبون پشت ما جار ببیم پیراک 8 سانتی زلاما 2 سانتی دردر وانا فنا که پیما بیکشاندیه مني نخشي قش çeşbe. Qış nخشي. دي امنا قش endamı نخشيانه. Ere qış endamı nخشيانه. Hastalık adayı. Metabolik sendrom emcede ben. Tansiyon çede nخشي gurçkan, karaciğer, kazabe çede diyabet çede boy bir çuqas kanı ben. Emde ben ki bekayı heye. Beden kitle indeksi. Ha, من tam qalayı bikram amosta. Ki zeyde baldar be. Ki zeyde baldar be. Emek zarokan ayrı, kalupiran ayrı, Juanan ayrı. Cüda eri.
ek kalori protein wan cüdadır. Ek sporcuya, بله ek sermase dıxaftin, ek karkerin gran, ek embeser inşaata dıxşoğlun, ek ser erda dıxşoğlun. Herkes cüda. Enerji, protein, cüda. Ten cemmen hoşxane em de peyvin. Kiloyvi, qamavi, bejnavi, ki işideki em gışki de peyvin. Em be qamavi 180 santim eser xu bibin. بله Kilovi 8 kilo be. بله Ve kilo tam ideal be kayı. بله 23-24. يعني بجنا معرف انجي أي. قامه معرف وكيلو معرف همان با يا اداله هو Na formula uy hey. بله غوري بوريفولي Formula uy بله. formula em de peyvin. Em demek ki zayıfi, بله. yan qalavi, yan normali. Ama ten cemme em ben bana Halit Hoca sen cemme kilo line. Obezis yani. Vana em evli zayıftik. مني Pari zamanı yazdık. Sibe, nivro, evare, çıbıkun, çınakhun. Em pari zamanı destekin. Bidivisinin. بله ما مستا ام بشي زيدا ونوا سن برنا سترانا كي باش بيجا ما مستا باش من برسي خويدني ببرسن كلام كي خوش گلک سپاس کم راستی جدا گلک طیبته مالاوا گلک سپاس کم ما مستعلو ما مستعد نه خازم سر جریب سنن چند جوره نقاشیا دیابت یعنی یا شکری هست Tabii diyabet emecberi da medgote du cirevi hene eva yekeminu eva yekanu eva didiyan tipa yekemin tipa duyemin tipa yekem ba xode heki dici hene ana veki dici aban ya ana bahsa sisiya jitkin ne yeke ne de doed ara yeki de yani yeku nive da am duye bejin eva sisiya ya jillada beri mejera gote ya tabii eva dicani ji heye piştivici evan kaji ki genetik mutasyon ev ki genetik ev ki yapı xarade be ev ya jwici çede be ev embejin eva çaraye evan kaji yek jeji eva kus em debejin sekonder diyabet ev ne deset be eva penca ku pankrasavan je kirben operasyon derbas kirben öyle tabi en gaba ku em diyabet edbejin eva yakan ev ya bir ev kara bir ki eva yakan çavana bir kera çedi be eva yakan beri medgote eva yakan ku emre wan beni 40 saliye da be çedi be beri sali beri ana endi sınır ki medgo eva ne kaji eva diyan ji seriya çili da çedi be yani pivana mesale çil bu beri çil bu öyle ve paşi hani sersi ana endi sinor nema öyle yani sinor nema eva diyan mesela eva diyan yekcana ابي هيك ودلي سيدا دخوينا جي تشد من ورتوقلا دخوينا او دبستانه هي الكوكلي ابا اول حتى حتى نها دهاجي هاتي ابا ديان ولا هو قاجي
hevkacı pır zede bir hevkacı matine nokta ka mühim öyle. Demek ki vakaku Mamoste Fatih gote خورنا خو و خورا خو مقاتنا کن ام پر خورن ات خون ام پر قلاو دبن انسولین دیرنجی چه دبه پشتوی ام دبجن گیزی دیابت نخوشینا او که بدزی او که دیابت پر دیابت پشتوی تام دیابت چه دبه وکاک مگو اوا یکان به گنده به اوی جوان را چه دبه بزاروکا را چه دبه به جوان را چه دبه بوان را mesela eba kulvederi kamera ku mesela ku diti be ebya embejin çavana ve deri insaneki ku normal ku kana hoşina şekerle tenebe ebya pankreas ku ebya pankreas pişta midamede evkeki lavata ka mühim ki organ ki pır mühime fakat prejeci pe nizanın işte insülin jivir derdi her tiş bağlı tabi veya vazife ve vakidici pır hani sadece insülin glukagon jibuna ku protein perçetkin, jibuna ku run perçetkin, jibuna ku horne perçetkin, jibuna vakite par vazife ve parın ama en vazife par yekjeci ku insülin derdi. Ser insülini. Şkhayne tabi de la şemerib da ku insülin derdi ev pankreas teneye. Yani evde de be yedeka ve jiteneye. Gaba ku insülin tenebe vakite ne ditişki teneye öyle. Demek ki pankreas gaba ku insülin pankreas derdi bir insülin diçe hücre mücreme lüvederi evke deri vetke lüvederi şeker ski hücre o lüvederi şeker te şevtandre ihtiyacı enerji de yani insülin bu enerji havcı mamoste. Jibune enerji tabi jibuna meznatiyame jibuna evka goş deme jibuna evka me doneme jibuna proteineme teveki ayart ke teveki ayart ke gaba ku insan ki insülin tenebe ku insülin gaba ku tabi insan ki ku insülin tenebe çıka horun bu xaji qalav nabe kilo nagre ebe ku kilo çetke insüline ebe ku protein ebe ku goş çetke insüline ebe ku asya sağlam tkeci insüline ica eva mego eva yekan eva ku zarukar ev diyabete ku zarukar ati ditine durda insülin qatne ya pır hindike ya jibinitine tabi gaba ku insülin jibinitine beji em mecburen em avulda em insülin dedim var roye çarcara gerek insülin xukun gaba ku insülin xunakın evan insana tabi jiyana xuş dest dedin öyle demek ki insülin de eva yakanda insülin jibini teneye gerek ki vana mutlaka insülin istimal bekin insülin xukun gaba ku insülin xunakı zerfe çan rojda evi bemre tabi vana ji gaba ku beri em geçe ki paşi bejin eva de diyaji yani preji insülin heye hatta insülin belki ziyade ji fakat vi insülin karşı vi insülin direnç heye لقارش وی انسولین برخودان که وی انسولین نکاره نایب reseptör hücre da nazilqe şekera nakeski hücre ku parça nak tabi sebebi vici vakaku Fatih Bey go ev ya insülin direnci run zedet be don zedet be ev runu don vaka hücre ev ki seri vaka ev ki qalef ki le çetke nikare insülin xunezi nak insülin savat ke tipa duyamin eva tabi tipa diyamin ya seri tipa yekemin eva seri tipa yekemin bu eva ya duyamin eva diyame yani cüdahiye want nahad beji adı tabi cüdahiye want beji eva diyanda insülin heye fakat bir insülini nikare parça tesir natı nikare şeker nikare bir keski hücre öyle tabi eva tabi en privat deditini adı diyan mesela ev diyabetik em dibejin 600 milyon insan ev diyabet duan heye vana sedi not pencevi eva diyane en per adiyat deditini öyle en per adiyat deditini mego seriya emri on seriya 6 saliye da 6 saliye derte ana di sinor ki jera nema hatta ni megote zarke küçük ji ne 10 sali jivan andi adiyat dertini jiberu hatire gaba kabik risk misk duan hebe bra yekjana tahlil mahalli xuş şeker bekin işka şekre wan keme zede İca evane kaji mego ev tip 3 ev yallada. Mesela amre wan 40 saliye 5 saliye jiniş kaba sekre wan zede be pırcı zede be. Tedbini insülini pırtıneye ama amre wan zede. Ebiya bere mejerat got lada öyle. İca anam jet bejin tipa sisiya ve ava diğer sisiya öyle beli. İca ebe dicaniya da ebe ko hamle dicaniya buanji naxuşina şeker derdi. Buanji bir pire kara be her sed be haft pire kara bir yakira dicaniya da naxuşina şekil wan derdi öyle. Evci insülin direnci çedebe naxuşan şekilde emcad ve açara belki ica aba pencaji evyaji ki genetik ji evya genetik bozukluğu ji evya modi vesaire em dibejin evci çedebe o evya kanekaji heye evci gabakım ne sekonder diyabet kuş pankreas ji yakı dicani bin ev şekli mayinde yani başı derbastı be diza yani evya çavan evya mühime yani dibejin 50-50
pişti kabek ev khayna dicani tkade Belli. sedi notu pencevi notu haştevi şekrevan tkade Belli. fakat ku çen sal 10 sal 15 sal şu da kul khum qatena ben kilo milo ku dikkat nekin ku kilo bisine ve khonak maqatena kin 10 15 şu da Belli. yani aşikari öyle diyabet aşikari bana çedi be Belli. jiberu khadiri ebe ku mek de dicani ku nakhuşina şeker bana çebu bral khum qatebe ku muqatena be sedi Birinci vakit kumego ev 10-15 sal şu da ev diyabet luan çebe. بله ما مثلا صدمه وان نخوشیه yani faktора genetike o kere genetik şey he. Beri sedi tabi nakoşina şeker emdeven hem genetike hem ne genetike. Beli. Yani genetike çünkü ek nakoşina tip 2 diyabet bu ara hebe. Beli. Sedi çilevi malbata var jina nakoşina diyabet he kuda. Fakat emlevi jidinere mesela embejin de maleki da 4 brane 5 brane xoşku brane. Beli. ابي كل خو دقات نكر بس يحب الخو مقاطع نكر الوانا نخشينا شكر دركتي هي نكر الخو مقاطع كربه قلويتنا كيلو زيادتنا خورنا خو وقورنا مقاطع كربه سرخو غريا بن ستريستنا çıkaretنا alkoltنا اوتنا تدبين الوان درنكتي demek ki hem genetik hem ne genetik peki خينوي ولا اويا شخو نخشي عولي شكدر دسبيتك خورنا ve خورنا زياده كيلو زياده صدمه حمیوجی اما ماموس yani ya tip A tip B yani صدمه حمیوجی خارن ve خارن نه tabii ki sebebi eba evli evya ne genetike evya sebebi merv tam olarak merinizanı jiradi bejin otoimmün yani demek ki tişki usa kebe nablaşe merv usa öktübe kutte gabakte pankrası laşeme debe tişki xarib hatiye kete veya xarib ev zararı bide bera şert ke öyle ev pankrası em debe ev langar hans ev cekji insülin dete bu eder ökte ve eder xarat ke ve eder jibiri جورت دهلانی ندا و insülin tıkada o tabi tip 1 diyabet dedi. Amca diyeceğim otoimmün öyle. Tabii otoimmün. Yani enfeksiyon da bir sebep, radyasyon da bir sebep. Belki de o ruviye merva o kavi xarad be o mikrobiyota xarad be belki jivi de bir sebep. Yani genetik perhendik o kavi heye. Tesiri per genetik da perhendik. Yani tam erine zan ya otoimmüne. Evya şey tabi evya kemti ditine yani embejin diyabet sedi bence bir dehevi eva yakana eneka ediyor eve nekane tabi eva yakana beri emj yakana pırtırsyan gabak o yakan dertketin medgotun ya evana roy charger'a insülin xutxın heko amre wan nebesi çil çave wan kordu ben gürçke wan xarat kebin diyalize vakidin falan filan ana ek xeyr nu ve teknoloji ana da buvan akli pankrasa, buvan sensora, buvan insülin pompasya da buvan derziya da ökün yani ana emde ben ya heya a yekemine a yakan adı diyan çetir beci. Çünkü a yakan gabak kulhu mukatabe emre yutxuzi embejin iro Türkiye'de emde bejin ortalama insan eki kemzede hafte pinç ortada hafte haşte اوجي بخوزن حتى حفتي حش سالي او ortalama او عمري وان هقوش شيء ببا كان خب باريس كان خب باريس ديامين اوا ديامين دا يا غبك او ديامين درتي يعني نخوشين تبه بدرا درتي تدبيني شخو وانش سدي حشتوي قلاون بله سدي حفتوي تانسيوني وانانه سدي حفتوي كوليسترول وان زيدنه بريجي نخوشين كاجي بربون رهنه زو دامار خرادبن زو قريزا kalp derbaskın, dil derbaskın. Naxuşka daha zor buan çedibin. Demek ki ev sibero ame bejin xaska ku ne adı diyen bir ayakan ba öyle. Ama mesela tipa duyamında hiç darzi xatkan anna. Ha eva diyen evke eve ku ligori naxuşina wan ligori hemoglobin A1C1. Gaba ku naxuşin mesela ku hafif usa hindik be em habeki dedin wan ya ciddi dahab dedin wan gaba ku em bejin ortebe em dibejin em dahaba daha diya sisya dedin wan gaba ku gram be ya ji buyrat naxuşin ne kaji haben em derzi liberet khin liber wan haba derziye ji liberet khin gaba ku medi ku indi habeki dawan do dawan se dawan çar dawan ku şpeş dara te ku şekre on tane katem insülin liberet khin ewana ji tabi diyan ji yakjana evji insülin bir zaman pır kem deve indi idare mecburen em insülin bir de em walwan ji insülin tkun fakat qashi insülin ji tiştiki avkiye heye mesela millet ji insülin pırdatırsa من جميل تبرسيا ماموس يعني تشما ملات ناخذ او درزي خبخه دبي ام جرك ليخن اديام يعني بنا بدرزي بنا جيلودا yani em debejin ki
yani em her tiştê reş spî reş dizanın. Bel. Tiştêkî ew dane. Di dünyayê da Gritine. ku yan tesîra wî di dünyayê da ilaç gitine be yek jî tek ilacekî ew jî insülîn e. Ku yan tesîra wî tine doğal e, organik e. Gavak tu xudxî şu ew dibe buhar û diçe wile tesîra wî ew dibe buhar û diçe. Tek tesîrek yan tesîreke wê ku şeker pir da kebe wile. Yani weka ku millet dibe işte mer bağımlı çê dike, de mer çavê mer kor dike, gurşka mer xera dike, nizanim tam tersi wile. Ebe ku insanê ku hassas bin, nexweşiyan gurçkî buwan hebe nikare heba bixwin em derzî didin wan. İnsanekî ku nexweşîna dil pir zêde be em derzî didin wan. İnsanê ku nexweşîna kezeba reş buwan re be ku nikarbin heba bixwin em derzî didin wan. İnsankî ku di canî be nikarbin heba bixwin em derzî didin wan. İnsankî ku ketibe yoğun bakımê ku nexweşîna şeker buwan hebe em nikare heba bixwin em derzî didin wan. En ê sağlam derziye. Tabii em bêjin derzî çawana insülîn, ana em bêjin berçav kedin berçavê xwe. Belli. Magam bedin berçavê xwe em durî dibînin ku em ne demê durî nebînin. Ma biya aynı insülîncî wisa ne. Gavak tu insülîn li xwe wê şekerê te da kebe. Tu xwe neke wê da nekebe wile. Jî me got tabii bi heba jî yek cana nexweşîn mexweşîn yani ji binî diçin yoksa naçin. Yani mesela bêjin a didiyan yek cana ji binî heye ku bikebe remisyonê wile bê ilaç. Heye wile. Berê me ew jî fikir ka me jî dijî te giş bû. Mesela ê ku nexweşîna wanî şeker ku xefîf e. Mesela ku pir qelew bin, kilo daxiste bin, li ser xwe geribin, stresa wan kêm bû ve xewa wan daha xewa wan düzgün bine. Tedbînî ku wa bê ilaç wa salkî di salê jî bê ilacî şekerê wan dibêne kontrolê daye. Em dibêjin ewa remisyon wile. Tabii dîsa jî gerekli xwe miqate bin yani dikebe remisyonê jî yani bira pir insan bira moralê xwe jî xera nekin wile. Belê. Dîsa jî em dibêjin Xwedê merib muhafize bike ji nexweşîna bê derman wile. En az ya derman. Gabak ser derman xwe heta insanê ku nexweşiyan şekil wan hebe tim diçin kontrol tim tahlîlê xwe dikin nexweşînkê neka ku hebe jî ewa zûtir tê teşhîsgirin. Ewana genelde ew kawan tenduristiya wan ji ebê insanê neka daha baştir jî berdewam bike. Mamsta nexweşiya diyabetê yani mayîndeye çawa ez bêjim. Kronîk e, nexweşikî kronîk e ne wisa? Tabii nexweşîna ew kê kronîk e aynı zamanda tabii em bêjin yani ji serê meriv hetanî binê piyê meriv saxê laşê meriv digire. Xesar de saxê laşê meriv e kronîk e. Hingî diçe eva didiyan meriv çawa bike neke hingî diçe jî zêde dibe. Di dawiya wî de ya lingê meriv ew çê dibe damarê wî tê girtinê birîn dertênê ya gurçkê meriv xera dibin ya çavê meriv xesar didinekî jî çavê meriv kor dibin. Ev ya tabii kronîk e û aynı zamanda em bêjin va nexweşîna damar e jî ew ê sibê ro mesela ew bêjin ki nexweşîna şeker nexweşîna damara ye damara digire damara dixitmîne belê yani viya pir mîhim e. Mesela insanê ku ana dikebin diyalîzê ku nexweşîna gurçkî diyalîzê sedî çendê wî mesela çendê wî nexweşînê şekirin ê dikebin diyalîzê sedî çil û çar yani sedî pêncî wî nexweşînê şeker nîvî şekirin yani mahana herin diyalîz merkezî ki em bijî mêrin yek dosya çar pênc deh em bêjin ji vî dehî pêncê wî ji nexweşîna şeker ketiye diyalîzê sebebê wî jî ku gotiye nexweşîna wî ki pir berê xesar nade mer mer pê nahse ya ê dibe şekerê min zêde ama dibe til zarar nade min serê min ayşê lingê min ayşê piyê min ayşê tek Mamsta nexweşiya şeker ez çawa bêjim ez gelek jî lê tirsin û encamê wî hinekî baş va dertên nişkê va dernay. Yani weka milçkestinekî nîne. Weka krîzekî nîne. Paşê ve giran jî dertê. Herê berê işte em dibêjin ku nexweşîna şeker ku mer mer pir av dixwe pir diçe îdrarê mer bi şev radibe îdrarê mer yani işte hikî devê meriv ziwa dibe lingê laşê meriv ziwa dibe pir birîn li meriv dertêne wana pir dereng dertêne. Di seriya ewil de ku şeker dertê vana yek ji wan tune. Gaba dibêjin ji me pirsin dibêjin nexweşîna şeker ew semptom ew kî wî çine bulgî wî çine edêm tune ye wile ji berê de. Ya çawa tune ya vana hene edêm wana dereng gaba ku şeker dibe 300-400 vana dertê. Paşê dertên. Nîşaneyî wî paşê dertê. Fazla çêbûyî dure dertên. Belê. Em dibêjin yani ji berê gaba ku ketin şüphek ya ne ketin şüphek jî dîsa ku emrê wekete seriya 3 salî. Salî carekî her şika en aza kontrol motor ku hele nexweşiyan şeker be. Hele ku malbata were nexweşiyan şeker hebe ku derê dora nexweşiyan şeker hebe ku pîreka ku bi hemile be ku nexweşîna şekerê çêbû ve ara bila li şekerê xwe binêre. Yekî ku qelew be yekî ku weka mamose gote ku dora navka wî zêde be trigliserîta wî zêde be ana ewlê trigliserît zêde dibe nava laşê me de ew donekem zêde be trigliserît ew trigliserît pir
insülin direnci çeydi be öyle. Ve Amerika trigserit öyle diye. Tabii beri emi davi demiş insülin direnci evya insülin direnci evya davya uya ne seriye mesela Mesela davya da dert. evet bejin insülin direnci am heye dibe az kiloya mı dana kebe. İnsülin direnci am ya insülin direnci em bejin kata avul خورنا و خورنا زیاده قاطع دیا تریگلیسیرید زیاده دبه قاطع سیسیا مرف قلو دبه قاطع چارا پیش اندیشه پر دیابت نخوشینا بدزی دیابت ولا پر دیابت یعنی خفیف ولا اما پر دیابت قاطع پنجا ام بشه هی نخوشینا شکر گاوک مرو قاطع پنجا demek ki قاطع یکی دیا سیا چارا تدرباز کی تاتی قاطع پنجا او انجامه او انجامه ما مستن نخوش قاطع جته و yani nexweşî ve eşkere kir ve yani kîjan cürayê ya yekemîn tîpa yekemîn duyemîn sêmîn başê hûn dişine diyetisyeni ji bo xwe biparêze ji bo perhêzê parêzê bike ji mamoste hûn hemû curayan heman perhêzê din parêzê din yan jî gorê tîpa diyabetê diguhere em çawa bina yek tüp de gestasyonel mekanizma vana Tence mesela şekeri vana zedene. Belli. Mekanizma aynı. Xuarno ve xuarno vana aynı. Ne cüda cüdayı. Hoca zaten. Trigliserit vana pır zedene. Belli. Nav damar vana trigliserit zedene plak çeydi ben. Tıkanık çeydi ben. Koroner arter nukhaşya koroner ter çeydi ben. Gerek xuarno ve xuarno vana da em rune vana kem dikin. Rune ki ek doymuş yak em de ben. Doymuş yakça da heyi. Goşte sor زیاده هیه جگر روی بومبار اورور ریوی هم دبین یا وانا پر زیاده هیه ولات ماز پر زیاده خو وانا هرز دکی اندم که çok kanı be اورور ریوی خو گیم کن ماکی دا دم هزار kanı اورور ریوی خو جگر خو kanı بخون گوشت سور ام به حیوان جیوی جدا جدایه گوشت سور بله دونیوی هیه ریوی مباروی هنه goştu ser pişti heye hani her civi cüda cüda ci ke runivi keme em be ser istivana ve runivi zedeye duvi goşti tekna xwana xwe trilisete de car zede de ben boy vi endme ke çte ke ek runivi zedeye çave te xwane goşti spi runivi spi ve kere xwe jeke Belli. Duratek. Yani o ne bejin goş naxun. Goş bixun le bele ya kêjan bi tendurist be. Kêjan kêrê were. Rast. Belli. Ha. Qîma xwe tê qas yeterli dengeli be. Têro besê xwe. Em nabe 105 gram 205 gram goşt bixun. Şer nivro evare em cuda dikin işte. Paris dik. Belli. Em be 6 gram 7 gram 9 gram nivro xwar. Car 6 gram 9 gram 7 gram evare bixun. Çok kanı be xwana xwe goşt xwe nivro bixun. Evare rivi mana zike me pev deşi. Hazmavi zor dibe. Daha enişkanı rakevin yani daha boyu demek ki boy hassiz nebin diye xwana xwe guran ne evare bixun. Nivro bixun. Mamosta roje didan yan sêdan ya tenduristi kêjane. Boy qalawbune. Belli. Ama ji bo bes qalabûn jî ne. Yani wekî tu yek nexweşa şekir wan hebe mamosta zêden an dixwin. Rast şekeri wana zura dikeve boyu zû birçî dibin. Belli. Eva serçî hinek insan heb hoca gozat. Hinek insan heb dene. Hinek insan derzin hem derzin dene. Çak kontrol nakise ya zêde ya da kem dikise şeker wî xira dibe. Belli. Mekanizma xira dibe. Tiştê wî dilê wî tiştê şîrin dixwaze. Belli. Hengiv, rîçal, tiştê baklava qadayif. Mamosta şîranî çi hebe dilê malam da ji bavê me jî şekerê çi dixwaze dilê çi havînê divê petê dixwin, jebê dixwin, dondurma dilê wana pir dixwaze. Edemek ki cî wana da tiştek boy tendişeme baş hene wana bixwin. Ha sibê nîvro êvar car xwana bixwin. Paşîva wana car heye. Em belkî tiştekê derzîna insülînê xwe dixin. Sibê nîvro êvarê kirakevin berî wî 2 saat 3 saat car çar içine koyun. Bana paşivi emcar denin. Boy ki çi şekeri dane kevi diye. Belli. Zuda dikev çünkü boy bana. Ha. Xuarın axu muqayte bin muhafaza bikin. Çi megoya elif posavi zede wana emi bukun. Çi wana kuru baklagil nok, nisk, kuru fasulye wana gerek xuarın ama da hafta ki cara se cara gerek hebe. Runevi
مگویا کرونا ارتها سرقه بله. رونه که چته تک نگوشته وای چی ام به قیروق یا ایچ خوانه ما تنبه چه هبه جیوانا da ay çek yağı rune zeyt gerek hebe bitkisel yağ Bale. ne doymuş akı doymamış em yağı be Bale. rune ki doymamış bana bu tendeseme pırbaşın kuru yemiş guz بله fındık bana hem rune vana boy tentüçme başı boylaşama rinde ما مساويش دبين يي خاف باشتره خاف. بل يي خاف نيف إنه قابل، إنه işlem بخو. derbastkin ne bu بله çünkü hem koyu zede bise megoya tansiyon ame dazı Beli. zede de be roki da 5 gram ko 24 saat amer ter bes بس 5 gram ko çuqasayı qas kevçek şirani sebe nivro evare hoqa xo jmela bes جبولا شي مرفو بس eri bes بله. ama em çedekin em de ser sofre tam nakin ام خويدا va per zedeyi. Ortalamayı Türkiye 13 gram koydu ona. Zeydeyi var. Gerek نيسكا سي قاتي dıkası kadar zeydeyi daha gerek kim كيم koydu. كم بله Vaçiyi embe penerime koyu. Zeydeyi. بله Goşte kavurmaya çekin. بله ترشينا دا Tırşına pır zeydeyi. Pır zeydeyi. Xuanın ve xuanın pır zeydeyi. Embe turşu çedekin. بله Vana pır zeydeyi. Gerek vana زيتنا دا جي zeytin. زيده Gerek vana em çekin pes penerime velatıma gerek pır avdiki. Koyu zeydeyi. Beli. Bu ikna haram diye. بله جبو خراب جنابن Bu xarab ne? Ama bıçak bu konsa em bir tıkısı bir kahvaltı taştıya kadar peynir bu koy. Peynir koy evari tekin nav avi. بله بلا لور هم- بسنه هم بياوي روني- هرم نربه Hem nerede be hem runivi ziyade derdi keve. Runivi dad keve. بله Hem xoyu derdi keve. Bu vi o peynira sibe taştıda kanı bu koy. بله Em heki de kon. Henek insan da hek em bir zerki vi da ya runivi ziyade. بله Kanı bise spi bu kon. Ek kolesterol khas ne xoşe kolesterol hene. Kanı bise zerivi ne kon spi bitene bu kon. Em çedekin nav runivi xoda diqalinin heki ko. بله Wana baş. Xaşlama, hek nav aved nav xaşlama, nav 5 dakika da xaşlama çedi. Ya heki bu pır başı, bir protein pır başı jmera. Zeytun yemena car. Xoyu zeydeyi. بله Ve zeytunu çok kanı xoyu gemkin teze bu. Henek insan zeytunu kabı ko. Civide guz, fındık kanı bu ko. Yani serisi bir de taştıya da. İnsan yeme da embe kalabun başka çehde işte hazır fast food em dixun. Çikolata, gofret, ama sernega çay ise em paraz dikin. Ve çi dibe? Kalori boş em dikirin. Ne proteini zaf em de xoş dikirin, ne runi xoş dikirin. Em zarar çi dibe? Doymuş ya, çi dibe sen wana dixun. Basit şeker em dibe. Çikolata, gofret bana çi ne? Kış basit şekerin. Şekeri sıvık. بله Ne vitamin teye, ne mineral teye, ne amino asit teye. Emin çi bakın. Va laşama da kom dibe. Laşama da kom dibe va cihla nasıl ki ne ki? Nukaçı çi dibe. İnsan bere ما وسط قطنا دبرم تقالي كنا هاجي هي جرا بينري ممرا بيام دشينين سيرفي خارم وخرن يكي جمرا برس اكشن دي أره. ام ليفر سلاف جرجين قوتيه واجي نخواش شكري ما ديابت ما شوربا نيسكا يكشي فاصوليا حشكري وباشا يعني نباشا جبور شكر از باورم زعم شوربا نيسكا وفاصوليا حشكري حزدك بلي sualek pır mühimi var. بلي Tüm pırsakin. Peyvandın. بلي Peyvandın evi çıkıyor abi. بلي Em qamavi kiloyu mezedekin. Beli. Çi kari dikin. Em mezedekin em boy vidibin. Henek insan de kase çorba bu şekeri da tu qatna abi. بلي تشنا Ne zede زرار ne من gibi. بلي Ama insan heyi kase de hoş şekeri da züde Beli. dradı be. يعني بيش يعني kontrol بك Eri kontrol. باشي انا ام نقارن قوري سري Ama, بيجنا e, بابديرا باشا انا باشا Nok de be, nisk de be, Beli. barbunya de be, egulat ciz de işte be. Vana şekeri başın. بلي Bu şekeri başın. Beli. Ne zede bu? Em be porsiyonek kasek şorbe 250 mililitre. Yani Beli. pase ve هم قاسويه Evet, بلي kas kadar ki kanı bu. Başı, boy kolesterolü başı, boy kabzi çenabe, posayvana zede. Yani be Beli. derdore enoka, niska, fasulye, posayı. بلي و در پوسا ریویمه دا سکنه دبی پربیوتیک ریویمه دا د پربیوتیک سا ریویمه دا باکتریه نه بله. در وانا دا خوارنا وانا دبی و چی دکی
em çtek zarar dedin me em bir runik em zede de xun tolere dikin wana dikin der wana dikin nav xu dikin davin derva boyu çte posali em gebxun şekeri me boyu zeden abi çtek em be te kevçe ki hangav ya da dams xwar durawi sebze em be nokta be nisk be xwarna xu bxusa ve şekete zeden abi em be em tev hevder runin te kevçe hangav bxu ez kevçe kende bxum handa hangav da az ya mas bxum ya şir ya da kasek salata bxum şekerimi zeden abi zede de hinek de be بله te pir zede züde de be boyu da bid merv behav raji Behav- tijani bxa awj gringe yani was pir gring yani em be tek sev em be sev tane bxu بله şeker te rade be بله ek diyabet be ma بله ama te ber sev xuda şir kefir dev vana bxu pir baş haf sengi ki çetke ere çedik sakin bu içe dere rivime de sakin vana بله zu nar hücremena بله de sakin var boyu Kefati ev dibe mesela dibe insana ki koy mesela kevçiki hinge bxwe ya yek muz bxwe yani her vaka hebdu ben vaka şeklen vaka hebdu ziyade şi naber yani بله. laşe meric te bedene meric te ne vaka hebdu ya jberi xud bilber xorne ve xorne yek jana ku naxoşi metene dibe jibuna zaruke me kijan naxoş kijan xorun ve xorun başı kijan ukbe ya be en xorna ve xorna tendürüsti en a baştır ku diya vel male çi şibe çi nani çip ki en xorna baş eve kul mutfağa ve te pijandini en xorna baş em de eve bre en a baş eve ne bes bu nakbaş ya şeker bu nakbaş gel dinici Beli. yani mukabın ji marketa em bejin ji marketa xor morna hazır tişti ku naba jelatina girtin be بله ewana sadece heviru şekere ve xorne sadece heviru şekere xorna ku evke ku ve xorna wiji ku de meyve suyu falan evji abu şekere öyle بله yani xorna glikoz ve her vakit بخورن. او بله. grup ana ve xorun yani şekeru hevire xorun şekeru ve xorun ji şekeru ave öyle بله. şerbet de öyle yani tişi va meden zaruki xo yani herkes buna kuse mesaj buna zaruki ku kanji bikin gaba kuroki ku zaruki xo hizdikin jbuna ku vaka ödül hediye gibi ne ki bu dibin embejinci ki pastakhane ki kafe ki بله işte meyve suyu dene ki poğaça dene ki embejin tişki vusa hasta dene pasta dene ki yani ya pe kanciti pe kharabiye dikin en xorna ne başı ev dere ve mesela halbuki liberwi kuşxoral mali jera çıkhori ki çekre ev hazır ka پر جوی daha جوی تندرستی daha baştır böyle. به مالوا و ما مستم نبلا زده جو نو استینن استغفر. لاس فرانکی خوش خوش کما اسیلا بیجه
Keçkedine hınşerine Tevazi kaçtım bu evine Kırın mecnun bergamine Vezde gerim Leyla'm kani Kırkodina minne gerim Vezne durim nezik teme Gerez savım gerez benle Dihe dünya pereteme Vay feleke ez behteme Tüleke ve navdeleme Zaten beşe kederame Ve careme navdekele ساعت خوش دنگو دلی و صاحبه ما مستحيل پر دیابت انجی دیابت و شرط بله. اف یعنی چتکی چاوایه و نشانه وی چاوا درتی مرف چاو کو بزن به و اف پر دیابت یعنی دیابت و شرط بله. مرو هیه Tabii diyabeta ve şartı millet nizane. Juan şirki gaba kumer gaba tahlil dike kuvvet şere o pişti vitte yek janate diçe tişki usanine pre diyabet. بله Mesela pre diyabet ya jena khoşina ve şartını diyabet بله gene pre jara ku gabam tahlil mahlilatken em biski birçi dinere. بله Yek jana biski birçi normale biski ter pişki zede. Mego biski ter hatta çenda normale hatta sedü çili normale. Sedü Bir de ara sedü çili u disedi daye. بله Yani ne diyabet ne tam diyabet ne de duye araya daye. Em juara bizim pre diyabet ab dizi. بله Ya ji jana biski ter normale biski birçi piçki zede. Ara sedü sedü bisu penca daye duye araya daye öyle. Ya ji em bejin ortalama hatta ne de ortalama hemoglobin abice de ara pencu şeşa da normale. Bond ara şeşu nivade. Pre diyabet maalesef evkakavi evden muhabin eviyatike evkavi tene evkakavi نشانه وی تنه نزانه nişane mer pır nizam be ha mer nişane belki mer çoğu zam be pişti khorne yek jana khava merfte mer be hald be بله mer kare kar gibi ke sibe mer rad be mer ki mer laşe mer grane kiloya mer zedeye vakaku Fatih Hoca Mamosta Gota evka kalawin evkavan özellikle evkavan navavan obezite daha kroni. obezite beri bana بله vana şu ebeku obezite buan heben şu preje insülin direnci buana preje inkici belki pre diyabet binci بله vana nahoşina evji buan heben yek jana je gabaku he pre diyabet ben yek jana laşe wan çerme wanji özellikle dora stiye wana yek jana rengi ve usahanki rengi ve reşte be دگاه رنگ rengi ve duhere braşayı çede be vakas dora çamalasi vakas singer çede be vaka şane goşt wan çede ben dora stiye wan bene çenge wan wana tişi usa çede ben tişi usa çebun bira biz amek ulan insülin ev dirence insülin zede yani bira tahlil yapıp kun tahlil yapıp merv ne kemer ne zane gaba ku tahlil yapıp kire çun khu maayna kirin ev diyetisyen diyet uzmanı gaba ku dora navkavan pivan ku eve vaka ku pireka 88 santim zede ve eve miraj 7 santim zede tirbe trigserita wan dnaba khoyna wan trigserit ev rune wan done wan zede be bira jevke pır şüphe bikin ha gaba ku yani projine objektif tetkik beji emjana ki insülin direnci evkiji testici emdiken homa air emdebejin emlivana biskiye birçi mutlaka gerek biskiye birçi gaba ku insülin direnci embe piven mutlaka biskiye birçi şekre wan o embejin insüline wan çarpmışı hevdu diken o emle 405 ev diken bela diken Kut seriya do nivada be emdejin bara insülin direnci hetine tabi beji ne pro objektif ama yeki ku şu kalev ve o trigserita vizede be hama ya insülin direnci per heye çen sal şu da jikul khu qatene ke ya ev pre diyabet çebe eve ku be malbatan var diyawan babe diyawan ku naxuşina şeker buar hebe hey sedisi buar çebe babe wan jaji hebe sedisi buar çebe hem diyawan hem babe wan naxuşina şeker hebe sedi şes hafte ev buar jideri şu bana pre diyabet ne bana ama gerek bana pre diyabet ola gerek mer kabul یک dike دی باوی وان بله، قال بله. پیری وان ده ام نخوشیه به ام نگش اندامن Geşi endamın. Yek cana ebe dücaniye hamile be naxoşina şekilde dekede ve paşi derbaz be dişe evana pre diyabetin evana pre diyabet. Ya yaki ku
پیرکه کن سبی هانی به سبی سریا 4 کیلو نه سبی 2 کیلو زیاده به اوج پرژه پر دیابتن ولا یعنی وانا پر دیابت yani evki hene ya jin insana ki ku naxoşina kolesterol ava şeker ava buan hebe alkol bu vesaire stresavi hebe avanaj preje buanaj preje prediyabet hene prediyabet gava ku merv yani ne pive şeker ne pive merv tam hesap ne ke merv tam ola merv benizane yani semptom gibi aşikaritine merv je şüphetke fakat merv tam jî merv nizane ku ew nebe yani aja merv bipîve yani weka ku biko nexweşîna em dibêjin ab dizî dibe gizî diyabet gizî diyabet yani ew ya hê em bêjin nebigot ew ya hê qata didiya sisiyaye diyabet hê serwiye yekî gava ku nexweşên şekilê çi bibe wê qatê zû da derbas biye wele bele mamoste niha binerek bej pirsê gotiye ez dixwazim û têkiliya şeker û tansiyona bilind çi ye ya İnsana ki gaba ku nexweşîna şekil bankete xwe sedî 8 kiloya wan zêde ye kiloya zêde donê zêde ye donê zêde damara dixitîmîne damar gaba damar xitîmîn kirê çêbû ji xwe tansiyon jî çê dibe însanê ku nexweşîna şeker buwan hebe şeker gaba ku mesela di nava laşê me re de diçe gurçikê ji gurçikê mesela em bêjin tevaya wî piştî ku gaba em didin glomere filtrasyon gaba ku çû gurçikê wî şekerî dîsa tep dikeve tevî xwînê wele gaba ku şeker pir hebe zêde pir dikeve tevî xwînê zêde sodyum jî dikeve tevî xwînê xwe jî zêde dibe gaba xwe jî zêde tansiyon jî zêde dibe yani însanê ku nexweşîna şeker buwan hebe sedî heftê wî tansiyon jî buwar çê dibe sedî heftê wî kolesterolê wan jî zêde ye işte me goş xus sedî 8 zêdetir jî wî jî qelewin wele yani têkîlewin vî awayî bi hevdûr heye mamoste me got beqala tansiyonê kir pekî bandora nexweşiya şeker li ser lebatê dinê çawane û dibe encamê kêjan nexweşiyê din belê yani weka ku te got vê derecî ez li vê derecî bidim nîşandanê em dibêjin yani şeker weka ku me got sadece şekerê zêde nîne yani ew ya protein metabolizma jî xerat be karbonhidrat metabolizma jî xerat be laşê me jî pir xeser de mesela ewlê de serî da mêjiyê merib weka ku me got damarê wî qalin dibin kirêj çê dibin tên xitimandinê yekcana hişk dibin xweynê dibin dibê merib felç me jî dibe yani serê merib mêjiyê ew damarê mêjiyê serim ew tesîr bandor li ser wî heye piştî wî çavê merib gava ku merib pir miqate neke şekerê pir zêde çavê merib çavê merî jî pê kor dibe en sebebê mezin ku çavê merîv kor dibe ew ya nexweşîna şeker e evanêka dilê merîv qalbê merîv ew ka damarê wî tê xitimandinê krîza qalb derbas dike însanê ku nexweşîna şeker buwan hebe ê ku tune be li gorî wan 4 qatî wî zêdetir nexweşîna qalb krîzî wan çê dibe 4 qat zêde mesela em bêjin însanê ka sedî 5 wî nexweşîna qalb wan çêbe ê nexweşîn şeker bi sedî 20 wî 4 qatî wî daha zêde nexweşîna qalb wan çê şu însanê ku nexweşîn şeker wan pir nexweşîna dil jiyana xweş dest dide û nexweşîna damara jiyana xweş dest dide piştî ku me got gurçik xwe gava xwe miqate nebin şeker pir böyle ku zêde dewam bike sala bi meha zêde dewam bike ew ku wan jî gurçika wan jî xesar de gurçika wan jî ew be xera dibe gava gurçik xera be endî neşxula merî mecbur kebe diyalîze ya jî naqîl organ transplantasyonê bike belê İca eban nekaji lingê meriv jî yekjana lingê meriv jî ku damarê xitimîne birîn dertê ica birînê baş nabe şu însanekî gaba ku birînê baş nebe nexweşîn şeker wan tune bî bira meriv şüphe bike acaba hê ku biya nexweşîn şeker pêr hebe ku yani nîşanayê herî mezin birîn ku baş nabe dereng baş dibe dereng baş dibe ya başa ya dereng baş dibe ya jî yek ku zû em bêjin ew ku idrar enfeksiyon idrar buwan çêve mantar çêve hele mantar ku zû buwan çêve ê pîreka bira nexweşîna şeker şüphe bike mantar jî pir buwan çê dibe hê ku nexweşîna şeker te bira mutlaka li şekerê xwe binêrin belê yani yekî jî ku em bêjin duruma wî baş bû te dê hewt ji nişkaba kîlo daxiste wele bira jî nexweşîna şeker şüphe bikin wele yani belê yani ser pirê damara İca li ser wekî din em bêjin li ser mêrû jina ew cinsel fonksiyon bozukluğu ew li erektil disfonksiyon pir wî çê mesela pirê jî nexweşanê diçin ürolojiyê cinsel fonksiyon bozukluğu üroloji li tahlîl wan idrar ne ku dibêne îdrarê de şeker pir zêde ye wele ha piştî ew doktora üroloji dişine dahiliye dibe endokrin dibe biya nexweşîna şeker pêr heye yani tersî wî de ew ku teşhîs tê kirin wele hewqa jî yani haya wî jê tune ye ku demek ki belki şekerê bi sala bimha demek ki hê zêdetir biye sadece ku ew çêbe ve ji wê re sorun ew ki de jêre problem ki ew ku tune ye wele tabii insana tabii ki nexweşîna şeker buwan hebe
yekjana epirek zarki wanji em bejin ad diyan ve jidi sadece insülin direnci heye Belli. polikistik over sendromu çedibe wana yekjana be hamle jinabın yekjana adet medet wanji kharad ben ev regl dönemi pergalajî xirab dibe. wan pergalaji beri wan pergalaji kharad kin beli yani ji seri hattani bini naxoşina şekir her evki mer kharatke işte kaza mer bir raşi evşa don digre Belli. şu kaza don kaza mer raşi don digre be insülin direnci dibe şeker ku zede be daha per evşi çedbe kaza mer doni daha per zede be وەک گرێدای هەفت بێدی ئەو زێدە beli زێت az zede be insan kaba ku pankras ne şkule em bejin pankras ku Belli. ne şkule naxoşan şeker çedbe ya da hindik şkule ku naxoşan şeker çebu pankras daha per khasar dibine yani ku duve derede gerek ve çembere ki jigra bişkenen biten seknadın ne ku ne seknadın hevdu daha hevdu kharat kin wala بله ما مست پرسک هاتیه اوی به زاروکا من نه سالیه وی دا شکر دکتیه و برخودانا انسولینی به او درکتیه و سدام مایوی چیه ام چه بکن ما مست پاشه از همان پرسید تب پرسیم beri evya ku nehsalya yani sedi haştevi evya haştevi notevi eva yekane naxoşina yekane ki eva kijan eva yekane kijan eva didyane emam talil mahalle xudkene öyle em döce em C peptid nerin em antikora nerin ligori ve dere em ligori ve em teşhis kun ama şu yekan be roye charjara gereki mecbure insülin xu xewele ku çay be insülin ev ya nabe زاروکا داجی tabi zaruka şu zaruka öyle zaruka insülin zaruka hameftinene zaruka eba yekan gaba kuna xoş vakata roye charjara insülin xudxin se jara jberi xorne em dibejin ev ya bolus bi şebeji saat naha daha da jarek li xudxin em ya em dibejin bazal insülin iyice ana tabi çok şükür tişmişte pır teknoloji pır nu derketiye pır ev derketine ana roye ku em şeş haf jara peçi wan kul bikin şekil bikirin ana sensör heye بله did elmili merv tıxın be zelqinin beriş 10 dakika car ki şeker de piva 5 dakika car ki 3 dakika anj 2 dakika car ki şeker de pive diye tuyat kari tuya tıbabıcı telefona hoşi gaba ku şeker kede de şeker sebiyata zede bu kim bu işte insülin lehn lehnakın evyaşı ki işte ali ki embejin pompa insülin leheye gaba lüvet ayart ki jberi khorne ve çıkan insülin hera pişti khorne ve çıkan insülin hera bir şey ve çıkan insülin hera tuya ayart ki işte ana hedekine tabi hebdu hem sensörü hem insülin pompası Belli, behevra. tabi behevra çedbiye Belli. mükemmel dibejin yapay pankreas ما öyle مست yapay اوجی حتی داویی بکار بینه یان جی پاشه herkes jip saliye hatta ni set saliye herkes karabya yani نه نه یعنی کو زاروکا دا evderi کو پومپه و ملیوی خن ایدیا و هر تمی ملیوی دا بسنه no bu xusu derece xu tabi öyle tim milli de tesekine یعنی öyle اف نخواشی ماینده mayinde öyle tabi Kalıs, ben hoşi öyle. mayinde ha sibero iro embejin تکنولوژی بگو هر چیزی teknolojide guhartine her tüz ziyade be her tüz evka mer fikra mer ziyade be beri gabakum em he mel evki zanigah med khonde dugotin van tişik mecvara gote ev 6 sal şu da sedi pencevi ben guhartine öyle hiç ana ne 6 sal salak şu da pencevi te guhartine گلک پیش فادشه gelek peş vatişe ana mesela en son pır ezdirej nekim li Çin'e kök hücre çekirin ve kök hücre je insülin çek pank ev Langerhans hücresi insülin je çekirin ve insülin kirin ev kezaba ve genci bispensali va salake be insülin evke salake jiyana xud berdavam ke be insülin bir sibir tuşiyusane bira زیده بن bira morali xarak etmedim de xade mer şibi parezine naxoşina derman. derde be derman öyle درمانی وی Dîsa نپاشه ma naxoşina yekan li xu mukatebe ملی hatta ni 7 saliye jawi emri xu çend saliye jiyana xu berdam ev jevqa jiyana xu berdam ki editiya belki de tehlike wan ev kavan daha zede Belli. mesela ana doktora havale mehne naxoşin yekani bu arhet Belli. de tipir diyabetin profesöre mesela Koç Üniversitesi zanigah koçi ev kavede fakültevi dere dehbevici ev ki naxoşin yekan bu heci profesörün Belli. öyle eri yani bira morali xaranak ya beri merta beri şaşt be beri bitkebe kelejane beri ev be çimal lehki ne kadar çimal medeket çimal zarki medekete mer suç lxut Baba, suçları lütfen suç bilmiyorum eri aslında. mer suçlu dibine ya bırak naxoşin ne suçe ne tişki ev ki sadece tedaviye bikin xu mukate bikin o bişinin ba ev ki diyetisyena دیتیسیانی خورنا خو düzgün bukun te problem kitine. مالا و گلک سپاس ما مست مزاروک شاندل جمته Tamam. اف نخواشی Ne انسولینی sali te görne? بله یک نه سالی Ne sali? بله ما مست Em ana wili ام بگشتی باخفن یعنی نه زاروک ام نه لسر نخواشی زاروک ام Tamam. باخفن هات نه الجمته لگلته ون پیشنیاری کی چواد کنوا em meze dekin qama 3 qayi. بله
bejnavi gore sali evina zede ne keme بله kiloyu mezedekin embe 10 sali be gerek de 4 kilo be. Ha. Uçağı 40 kilo be endemi kilote zede yani kamavi mezedekin formula wi heye em mezedekin gerek kilohu da kevi ya da kilohu zededik. Hoca go tip yek. بله Tip yekse tecemme gerek wana derzi ünsini hukukun. بله Bana farz yani. Anha farz yani. Henaha teknolojik na farz. بله İlk tip bir. Çünkü çene abi pankrasida. Xwana sibe çibukun. Evare çibukun. Nivro çibukun. Em tek yazgın. Çavadıkam em be 10 sali be. بله Derdore kilo yemezedekin. Em be 10 kilo işte. Her kilo vira derdore hafte 8 kilo kalori yemedin. بله Em be 10 sali be. حذر نسكت حذر قالوري Ere nisbet بله. 10,000 kalori Beli, fazla bes yazdıkın. Ere işte 10,000 kalori çuqayı rum be. بله Çuqayı protein be. Çuqayı karbonhidrat ve emegezki parazdikin yazdık nevisinin. همو جدا جدا ونه Cüda بله cüda. بله Em be posayı çuqa be. Beli. Vitamin, mineral kijan kemik kijan zedeyi. Em vi gişki xuni mezedekin. Em sebe em be heki yazdık. Ben ele o zeytin çuqa bes. Kalori çeyse cüda yazdık yani. Goşt evi çibuxo. Kızartma, kavurma, çi بله bu koysa em gişki yazdık. Ha em de bir ki işte karşılama ızgara daha baş. Wana yemzi Beli. yazdık. Em de feki de koysa işte kaliki kaşmak. Sebze de koysa runi ve zeyde gerektir runi ne koy. Çatal kova bak. Çatal kova sebze yutene bigre avayı megre. Çma avayı avayı da zeder run heyi. Runi Beli. goşt. Bu yani ki çatal kova bu koy. Nane koy ki jan nane te bu koy. Endeki nane kepek. Nane tam buğday. بله Bere aşabun arvan çelik burada. بله Ama 10 kilo da bulgur 10 kilo genem dibir. بله 10 kilo arvan edite. بله Çite de bu, kepek de bu. بله Enha fabrikasyonu. Çi heye. Ama 10 kilo genem dedi da 7 kilo arvan دو سه dedi. کیلو دچه Desek va çi va gış بله kepek gibi. Evet çak kepek gibi derse magoya derir riviya çekene zu şekerime rana abi. بله Edi peki, huanate, nanete, kepek yan tam buğday be. Zarok ben, pirek ben kimse tam buğday ben. İşte şekeri te zede zurradaki hengif, بله dims, riçal, kolata gazlı şekerli meşrubat, kola. بله Vana gerekti ya durkevi yana işte haftaki da haftaki carki da kanı bu koy. Yani kijan hoşi bir beraber be em çiti yasana kan. Ömür boyu yani bir hayat abi da cihana bir devam dike em çitek yasana kan emnek peyvanı de bu. بله Hengif ve kanı bu koy. Ama hengif koyarsa çok kalmurat heyi em be. Kefçek şirani da hengif derdore 10 gram kalmurat heyi. Ve 10 gram kalmurat qası 10 gram seviye de heyi. Yani tekane kefçek şirani çi 10 gram sevçiye. بله Şekeri bir aynı ama sevek naf seviyede vitamin hene, mineral hene, em be posa vizedeyi ve bu laş ama bu tendisyon per darında. Em demek ki şirani da seviye bu. Ha de baklava, riçal, em be baklava, künefe, civana da şorbe şir, بله sütlaç. بله Daha başı, muhallebi daha başı. Evet. Ha kasevi daha çok. یعنی بین شیرانی به شربت 5 şerbet. بله Vana emin bukun. Hazır meyve suyu Beli. Mustafa Hoca diyor. Emi feki sebze koyun car bukun. بله Emi ava ne ava sevi ava portakal hazır. Gerçek bir eri. Beli. Mala hoda bifişkini. Beli. Kan vi avi kana bukun. Em car dibin car kali ki vi. بله Em dokunsa devime de pap dimin ya. بله Wa papa per baş. آه. Prebiyotik. بله Vana prebiyotik. Der hazma xo rahat be zikeme bakteriyanı, rivimene bakteriyan. Der vana xuana vana da be. Em çıtı kon ya. Xuana vana zeyi. Xuana bakteri vana zeyi. Bun. Bu açı prebiyotik. İşte turşu, kefir, qatık mast. بله Vana gışk prebiyotikin. بله Gışk vana da der o bakteri mana xuana vana da ben. Va xuarın, va bakteri xort da bense emzi xort da ben. Parastina sistem ama bağışıklık sistemi ya. Va xort da ben. Ha sermadı mesela. بله Em sermadı ki ben, çımadı sermadı ki ben. En evveli review vana da demek ki vana per xortnın. بله Berf de bari sardı be bağışıklığı ama der demek ki va hava sar bu az gerek bağışıklığa o parasına o kim. Edina sermaye va ev bikim mücadele. بله
Üçüncü de bir başlık da keve Beli. nokşama çede bir cemre. Bu içi revi mena ne sağlamın, Beli. mide mena sağlam. Mamosta gelek spas. Mamus sez xorne mesela gaba ku diyetisyene mene hazır be. Beni. Xorne ve xorne tabi edbecim en başta diyetisyen zan be. Beni. Du xorne da edbecim işte ku zerzevat. Evana serbest. Evet. Yani belki kartol be, hinki havuç be falan işte usa bir hangi vana kiyemin sebze gene de serbest. Hişnai. Hişnai başta. Keskayı Beli. serbest öyle beli. Feki öyle meyve elbette ku xorci hecer porsiyon ki öyle Beli. porsiyon ki bxun. Evci gaba biner ev glisemik indeksi emdi bejin. Beli. Yani xorun ki çıka zutırt keve tabi xoyni o çıka pırtırt keve tabi xoyni. Beli. Glisemik indeksi. Mesela şekeri toz şeker emejin Beli. sada hinki şekeri yok normal şeker glikoz ya sada öyle. Beni. En pırzede ev. Şekeri toz. Toz. Embejin zeytin yağı öyle. rune zeyti. Rune zeyti sıfır öyle. En baştır ev mesela rune zeyti. zeyti. Ve glimesi indeksi. Mesela glisemik indeksi beni yap penci da ve ya keme. Başta. Bu ara penci haftada ya orta dereceye. Normal. Bu seri hafta penci ne mecbur Hatta. ona mekun. Demek ki bunu zerzevat serbest. Beli. Feki porsiyon ki. Beni. İşte hornan ekan bebejin kabuklu yemiş öyle. Guz ve be'ib ve fındık ve fıstık ve edmem tişi usa untkarın bukun. Leyi khaf. Tabii Yekhaf. ekhaf. Ne kalandı? Beho. Ekhaf. Bravo. Ondan sonra emdebejin edbejim horna ku tişi ku evi horna ku emdebejin hayvanı. Yani şir ve mast ve goşt ve untkarın bukun. Ben tabii şir pra nezede be. Yani bana hayvan sal gıda untkarın bukun. Hem diyor işte bakla, hububat falan tişi sadece porsiyon ki. O işte şirani nan nan vakaku mamuste golde nan bira uyak nane kapaki mapaki be khore nane kapaki be hatta bira çeşit embe pır be bira kasran ser ne ser nan embejinde em seri şaqi ve taşya seri şaqi khor embejin bira hek be zeytun ve peynir ve frengi ve khiyar ve biçiş ki kepeki bira جري برمن كسرة برنيسر نان برا برج نان حد سوى تبرا نان بله نقن. aynı Yani heri başa var yani. Beli- Beli emci nikarim. Her ikisi güzel zehab. Beli beli. Duraç mazede ve merif zeyden nan naqba. Edişi mesela bejim işte şirani tişte şirani embejim vaka kutu işte baklava kadayıf falan Başıncı. ev tişte usarere embejim meyve suyu kola bilmem tişte usa meşrubat edmem bana yaş bini nakun ya جوادي كشكل وباش بده أرى إذا كيش بناك ودي وشكل ده باش تشي بقاسم الطعم بكن ولا أو جبت تحكي تشعبن بيجم. ودي سافك بيجم بورسيون كي تشقاسم تشقابخون أدم يا ديتيشن نيسان تايم يا بيزانه ولا ما مستا 5 دقيقة ما ام قطني ويد ضوي هلدن بيشنياري وجبو نخوشي شكر يكو نخوش بن زماني ماجيك بله مگو برا اول ام باشتر اوک مرب نخوشینا شکر نکبه بله نخوشینا ددیان هیکی اویه سببک مرب نخوشینا شکر ددیان تیپی دیابت که اویا سوجه انسان بخورنا خو و خورنا خو مقاطع نکنه پر کیلوس ددنه انسولین direnci çebiye rune wan zede bune ورزش نکنه سپور بره لسر خون نگریانه پر کتنه استرسی بشوی پر رانه کتنه خوا خو نسندنه پر ها بره خورنه اوانه هنگی چه کیلو برا وان انسانی کو مالباتا ورا نخوشینا شکر هبه کیلو زیاده هبه کو جانی دا نخوشینا شکر هبه ابي کو اندویژن ریسک دبنه ریسک bilgisi da bana vana mutlaka xo mukatabın ki vana xo mukatabın ya şekli wan derne ya şu deri en az pır daha derinliktir deri. Gaba ku naxoşina şeker derket ya naxoşin ka ku dünyaya da jil Türkiye en naxoşin ka ku mesrefle tekne naxoşina şeker öyle. Bira en az emdejin ve komplikasyonu tamam. Şeker bina normali bira çavete xarane be bira gurşkete xarane be bira evkele are mustakal xo mukatabın komplikasyon gaba komplikasyon derti dibe derde be derman öyle. Makabe ma musta malata ve gelek spas ma musta em gotne tay dawici bigrin. Tendürüstiye insana aslında her meslek boy tendürüstiye insan psikolog, fizyoterapist, her çeşit ama ser nexweşiya şekeri hem de bir ve çayntı nexweşxane doktor en evli dibini zaten diyetisyen, fizyoterapist, psikolog. Her meslek, her gösteri gore xu mezedekin. Vana multidisipliner, ekibe vana multidisipliner. Ve kombine da var çartana hebin gerek. Pariz'e xuanın ve xuanın diyetisyen, ilacı ve işte tanı ve doktor mezedik. Ha hareket. Tevger. Ere, em be maqali xuar
tam kalori hemen از 8 کیلومتر هر کیلومتر 25 کالری بیسته 10,000 کالری میره بس ام 3000 کالری خور بله. روکی دا چنا به کیلو راسته دمه سمه چارمه هذا بوم 100 کیلو اوی کیلو چا داخبم tamam kalori خو کم کر بله تا kalori کم بکر نابکه لاشته دا دون چویه بله fiziksel aktivite hem de ben بله روکی دا نیف ساعت 45 دقیقه gerek امسال بمش کار مالی تنه نه ام gerek bilince me ciğer me bke بله. امسال رو بگرن نکا بگرن سه پاشتی خو ملی خو جنی خو نه حرکت بکن خوارن خوار دورا ساعت کی دورا او خوب کن حرکت خوب خوامه خوای انسان ام 24 ساعت یا 7 ساعت قلیل تلی خونا خو گران گرین نراکه و متابولیزمایی جار ختم دبه زخرب به خراب دبه بله. دبه اچمان کیلو اندادم و بوی کیلوی پر مهمه خو خو گرک 7 ساعت ای گران خو گران بله. خو سبک نه بگرک انگر راکه Ama saat çende de başı yani çende rakebe. Dümdüz ve yansıda da gerek hem de rakem. Saat yansıda, ivar yansıda da rakemin hafta da şarbın. Şarbın kim boy roy. Yazdı o sisiya da en kaliteli en melatonin en ziyade. Ama usta az gelek spas kim batna az gelek keyif hoş kun İro meyvane me spor nexweşiyên daxiliye doktor Haluk Yeşil Bağdan mam usta az gelek spas kim mala wa prasteji sohbet gelek keyif hoş gelek persemeji heye mixabin demnema u diyetisyen Fatih Aslan mam usta az gelek spas kim gelek keyif hoş kun u şanaz bin bahatna ve mala wa un her bijin strambeji me esila eyol dengu dilete sağba un her bijin müzikşeneme Ali Ekber Ergün, Ali Can Koçer, Sayım Erten, Deslu Dile ve Sağbe Malava ve az gelek spaskim jwara. Beli binen aziz mixabin em iroji hatın dawiya bername xo hafte ke dine dize emê li gel hevin hatta hafta nebin nav xêrî xweşî bibînin di nav aramî tenduristiyê da bibînin di nav jiyaneke bi Kurdî da xatirê we dem baş. Keçike bimeş bimeş Kulağıma vença vereş Delale bimeş bimeş Kulağıma ve kenefeş Keçike bimeş bimeş